biya kamal ka no online TV channel tukon ke general update ke jan tuktiang me an walle shanga jan dangro ka faidich ron kin dangro wi jan dangro wi dich tukon ke ler ti jidini round TV ke re which ke juba ke ler ban lingwasme te kanede shawo jan walle kirma yadit ano kate ke ler to ka student park call to bana lat bonete ke nidi watch ka spele aigo bana nyoko murai kon ke je kit gwang faction nete konte chetia ka kuma spele aigo kula la nete continue pin Simon Gadwig dwell bana rai ku kwidian anyok bana dor nyoka me lat kon ke kwi shoran chepan rai which ka kobo kedeti bana kalat ken yam kan kono niam gore jen wajin me jiram jidit kan online TV channel gore jen wajin der subscribe ko mi chete ler mi chiben da shwa mala shube keji ban ler me bana jeto ka jo shalat gwase me Stephen Park call chenei tungwan wo chere buna ke pad spele ayo jenei di shop ka jandang diok with the diok chaka wo ke spele ayo tila officially kendial T interior minister Tetin interior minister Angelina Ten Tetin Chajawuj deputy chairman Oyet Nathaniel Ramdana la deputy chairman Mangu Dr. Machar Chajawuj ke senior official Deng Akon Chajawuj kanene ko kien tibanywa ka yakel jen chelo makari chaka wujan jen ne ko na chawuj bana ka jagwata me shimnen yen gwad me raman yam yen Nathaniel Perino shi Stephen Chajawuch park culture ramo Chajawuch alane kontin bumnu ken ka party ken dial chakawuch CDE Riang Yerdor no Deng Akon Angelina Ten Palmai Deng Joel Nomngek Daniel Regina Joseph Paul Baba Guy Mayen Look torok ne bangwan kane ko kien gwazame tiba nyokome de ka nyak ba yakel ne diti kane di shawuch point den kirma yadit point de gen connection with kirma yadit jene to chaka kapin chit kamen chikonen en gen melade en parkol ne de kono woje shin men chana ngachen woche ne jandang diok with diok chaka woch kane diality kane de konen shawuch and point de en parkol chalada women chalada dwere long rei kuma ke spele ayo men chalado shi chong ka shi mogwa anamo jaga parkol ko shaja bungat kume spele ayo dodien shirka jowo shi alin gwada me chalado jen chaja wuch no shaja dismiss ne de kontila bonanen kon mogwada me chikan parkol chikan kapchong ko rudien gane diala to gane den kontin chol kon ken go eka kwar kene de kontin tilo makaradian so jo me dar gwano diyan linka ki parkol ka jorana chalat chaja kap chongan tama but me chalat ne di jandang diok chaka wuch re kuma ka ka spela yo de kon me de kon ding no bana nyoko weka la rodian me de kon linka jan gwasa me ko gor kono bandin kon lat ko rodian bana ka lingo gwa jo bana nyoko menen kono gwada me Moroi kontin gwase me kui SPLA ayo kit gwang faction tin rice ke Simon Gadwig dwell ano men bala tin gwase me te gane di chaja ka gwase dan me sha mal kam kit gwang faction chaja lat nere which ka Port Sudan jenda na sha dakshit ke men dan en channeling no men chakulat gwase me mukala gurno bana nywakele shala do ne te konte cha jaka Simon Gadwig dwell no de ka malde kana olat ku kwide te cha la advanced team me gwade dan churen lingana kirma yadi no dar lunire which da shubana la dongdara defense minister no antam shala do kani de to wa chike tiya chikano ka kum kirma yadit shik wo kum kirma yadi de lo shike jian ka spele ayo kid gwang faction men de pin sorry not doctor pin Simon Gadwig dwell shikan Simon Gadwig dwell ikana ban pin ka jorana chalat so na me mi choda laran tamen go shi SPLA ayo kid gwang faction tene pin Simon Gadwig dwell shikane tichetiai so ka kujimo cheterami lelke
billa right ka kwi Simon gadu jwala no don tini ko ken ya jak men kulo gwan chala da wani content chi de faki chi tiai ka ku me SPLA ayo kid gwang faction pin Simon gadu jwala wa ken ka tat ki ke sholo wa ken te pin wudo me chal ka me ngai kone ulun Johnson ulun mala general dung tat wa shi surprise along no de ke jien ko ken ne de jien banun ko tat no so kan tat de kon te chal to bala advance team chaga chu convince wudo chal ka me ulun ko bi ken Simon gadu jwal bi ken ban pin ke bi ke ku me de bi ken ban pin so no mo me to gan tama so jen nana go de nywa yekel ka kwi Simon gadu jwal ban nyoko we kala rodien mo goro de konaling lardien gwazmen ban nyoko mo kwen kone dera ler ka kwi shor tega shor mi nyur ka kobo no shor chon nyura wa ngulo demo shor mi nyur kunat mi nyur kunat wa nyu de na do tega chiang mi jeng mi be ka culture Nuer wala ja lat ke no so mi chet to no mo wo shi choro mo che nyur ba yi guje no ne me te krieng me be ka kuje mo binat rodin yi guje no ngum le rod men cha kula cha wona me chor mo nyur ga jamo ko nyur gwa me te di tegaten no che je guje choro mo aduno kan ngada kan gor la video de bada yeno nge turde na mani jen choro danan men chinyur ka kobo lenga jo men jo maling lenga ja jen to len joi gar te ga joi te jok te dur wow te jok ngama chenen ngama gwa shit commission no na mani jen eagle ke shore rana chinyure wichin vinami ka kobo so gede video go bar jen tour de na mane so shore mo che nyur ko kuje mo shore che nyur bang ka syang no wa shore nyure ka madong cha dop cha ja bai ka do bran cha ja lat ka je nore no mi shore mi nyur jeno te ka mi ben mi beto kon vinami cha ja kula konna ka ta danan cha kuran cha nan ka kub ja kula nan ka je wa gu jen o jen shiran shi Nuer so lat kenen wo dera janko ko nge je ka tujana jo moni wa gu jen o politique che gorno bar dial ba nan politique go ade Nuer de ka tek so man gor ke jang o de kan akobolan de kan kaf ke de kan ma ko jen gwa dana bum jen long don wore so jo me mu gor de nywa ya kel ke jen kwi chorome ka dobrana shalat ke je so ke ni ko ni chroch to kon ke breaking news me bere which ka South Sudan men ban lingwa same shawani ga shaje jo chantama shaje jore kuma ka cha wani ga cha George cha kol manyang watch cha Daniel awet a kol cha ja watch alo nyur ka banga teme tele position ya kamke alo tele mi cha la do cha kamke keneti no so neme go ayen o de yenaling ka jowrana ya lat gwaza me te ke ramadana ya kwan ko ne ko na kwan gwaza me gor jeno de ka lat yeno ka ngane no cha ne ko ken cha nyo kwan antama gwa ka gwa ne entity shikir mi yadi den walle ka shanga jan dangro ka pai di ron kina dangro jan dangro di ka gwazan pai we shikir mi yadi che bolmel che ja kwan la first deputy chairman ka spelem che Simon kun po che ja kwan la ram diodian third deputy chairman ka spelem che ramadana la second deputy ke vice che would ramishal ke Mary apai che kwa la second deputy so second deputy Mary apai ramen first deputy bolmel ramla diodien Simon kunpoch cha jo mo cha jalat ngo cha shuffling mo cha jalat so men kule to gene kol manyang cha je wuch cha Daniel aweta kot cha je wuch cha rawdi la waniga cha je wuch so ngunyo do mo gwad me moy kamone majak wude shalka me bolmel ko belakur dio jene ri ngwandong chicken de ngaje no ngumle rode
sega tungwan le rodian tamare which ka so Sudan ti bianga jeno ti chikan to lora bang kirma yadit che degree che jalat bang kirma yadit wa power tobaje karam dana ba kame balara me moment la first deputy yes first deputy chairman ka kume de en point de kir ko kume de ajena danen rich so ka drop ko gore jeno be benedi ti kebe kume spele ayo be spelem bejelat kuarka ramandana yu megan tame jenudi shalka me bol mel che kwanya lo bala ramadan en bila first deputy korun be taga jeno beja kwanya la kuar ki kuar indeed so go jeno ke very few hours ke few days ba ude me shalka me bol mel baja kwanya la kuar indini jen ude meni Simon Kunpoch gorjeno bia turu bianen ban radien ndanan chanyo mo kwanke la neti kone sha kwany right now gorjeno de entity in kanen ke turn ken to ko gwa bante kon lat karodien ban kanen and on first deputy chairman, second deputy chairman, third deputy chairman. So shegame shalameri be nong turde chaja kwanya lo jaramadan na mala second deputy. So ne tig ne ya kwanya kirma yadi de no kene kona burwech. Kene kona ya watch kene kona ya nyotun kena wen. But tactic in lot ka gwad me man kwanke Dr. Benjamin Bolmel ala first deputy chairman kirma yadit ka kuma SPLM. O gorga je o jenbe benala president. Wa jan doba danan kwinga jano tera doba dien mi kwinga je cha kwanje lora bang kwanje ko jan balaraman yam so jan kan level ko la kwat ke ko bukule chup kare kwara so shibol melan tamam cha o kod gwada danan gorke shawuri shalka Dr. K waniga chaja wuch waniga che nyuran tama kan kolmanyang chikani ti nyur ngoda kan gwet ken ko na latin kan kana nons dong ge bono dong de kwerbo dere jam der ko moy ke kom ko kien but medicine ajen nen yana mo so jenana go de nywa yekel la kwertam gorgo jen wo baja kam bol mil bantin kon to ko gwasa be banaka la ngachen bi ataka mal babay